lah tak apa sih, Ming? Sa ngolet sair ngungkum bengi. Gitu pora, cuma oleh-oleh. Duh, ora oleh-oleh jebot terus, pusing ki ndase lara. Solusi gelem ora? Solusi apa? Solusi apa polusi kon jangan dobol kon cangkeme. Nanggine cekul kudu kena siji parani. Kon arep njaluk nomor marang wit asem kae. Endi kon? Wit asem nang anake, sing paling gedhe paling sing cilik. Sing paling gede kan jenenge ciptaan iki. Ju parani siki. Ayo. Endi aseme? Kae. Wis piye? Seru-seru masih baik krungu goblok. Anget bae nyentuh izin terus simpan oke. Ini sih Mbah, katanya pada nyuwun nomor. Wono eko kono ngono. Kirene. Ya ngono. Set, aku ngomong nyanyi set, oke? Pugi apa kue? Gawe waktu. Njaluk nomor Mbah, ngomongnya metune pira? Apa sih? Nomor WhatsApp? Bae ngerti WhatsAppan apa? Salah. Si baca mana? Bodone pora ki, aseme ana setane pora. Nah, nomor WhatsApp enak. Iki nyok curiga kiye mbon goro ini. Wah, iya kiye, bulan yang digoroi.